Ubak Martel and Mukhim uloong bagajinga trelang kiseng riulum kila Punjab ye ulit Profesor G.G. Swells hakisnam syajar khandai spa prapo pra ter. Habakran hagajinga lang penithu ye ukertong ke Regional Democratic Alliance kabakan thup ye ke UDP bat ke HSPDP menta ke arpholai tarik kela lingkot arja arphau saw ha office ke UDP ubak Martel uloong bahagi kisnam kiseng riulum bakan thup ye ke HSPDP HPU bat PDIC kila thau ye ka Shatri ke Meghalaya Federation ban seye ukertong MP ubalapoi sendon syaka thong ke jingjob. Haka election MP u Professor G.G. Swells ula job jaka election da ke jinga trelang kiseng riulum. Ulaong bahaka ni kagenti ke kerteng ke Regional Democratic Alliance ne RDA lala ban seye ukertong uba Robert John Kharjarin na Shillong Parliamentary Constituency. Haka juga por uba Martel ula theru yaka Congress kabala penjot bat wanra yaki jing hikai ke basniu. Ula Karmen baki nong yalam jong kini ki arteli ki parti ke UDP bat ke HSPDP. Kin om yarai kai kenang ban penjob don burom yu kertong ke RDA haka syap ke bom. Silang jong bibiling dong. Dah kabagi om kuni. Kami kaum long siu. Ngaruh regional. Nada porong bertengah nasional. Ia tengah pra regional. Dia ke ia nasional. Ndai mesti thok kana dia. Dia kat kongres. Ngane thok isi. Hobin kumkwa banyo ibrin. Bringu kumkwa ayu hobin. Selalu kumkwa ayu dia katakan. Wah, naya jangan bringu. Ini kakak doa itu lagi pabrik, baurita pabrik. Enggak benyayoi, benyayoi itu belum bayar itu mesti pecah. Kandang kita kebanyakan cai kebanyakan selok, sudah dibeli, mana macam, mana mustad. Peng lu kumcu, bring lu kumcu, selalu kumcu. Tahu bahawa nyata lakam teman lu sudah baik. Kau bangamlah su ban mudul. Namar hakwe por. Ndai kumbatat. Ipa jungaro dari bodan kanika long regional minded tendrai ha kini kicing pa kicing kon kicing pentama kan don de komisi banyak don dekat bat kita kiseng har bang yong namar kicing berengan kicing patak har kom kini keperluan ibin lagi esensial kesan kongres kakapur ngadang karais kan ngadai ubah nado hado z kakapur ubah dang hap ha kecing pai jomi mei pa handre hakani ka bentapat Nasyam bagataga banlek hakataka po trailang barkesang kapres nasyam bagalong kecinian and tiga balong negatif banasya uban penkan niya gisang kali nakabantay yung ribat bicay ko kalong positive teglamig yam halupa tipsu nama apa? Siapa? Kuno dia pun mulai persiap yo pam dah. Im support yang ada itu betul agak citik, agak cium bicara. But kenegal pelongnya. Penkesan baik ya kesan PCC hak ada apa? But agak ada apa? Kesan itu bak madu kenegal PCC. Haji juga itu kemudian. Bat ketika cinta yang jemaah wasui mengenai tu kembali jauh
Ngay tu nama mendai bapan kerau, mendai bakan nongkan usaha lu kau sunjitip. Amba, ngamla suban mudur. Kacing salah bang kita National Party. Kabab himtip syuk. Kabab haduk bangsa kerja. Apa melawan yon? Ya wat kilat ban brai. Jadi baik ada friend juga tahu apa. Hal cingnon jong ni. National approach. Hantip syuk. Selukan negeri jong ni kan. But mentah hantip nomor bahasa korba nidang kelham ngalong tahu beliau ubadawat ngaku bohong nyimni bani kena om presiden jeng hendrai hakapor bangadang ayuha presiden jeng yuripi badan ne bolong cerman jangga adi tit layu dan rekat lu katu kan dipor nyama mansya ya kene kaba pentabru tabra ya kecimut kecing berhat jong kibrio jong tendai hat mabon dikat mentah ila hab haten kecing hikai ngan ngomong nasional ha kecing hikai jong ko kongres ha kecing ausnan kebaladan kebahadu pembud terus di ketika ani ketika cinjai di om kebalong jaklia polisi keba haba om keba sula dan keba su penbe su pentama keba su tahu di kilat ting keba boleh pim slow day pencubor bakan deh. Teknik lalong itu bangga mau ha kenika cinglek kepada kabo kumangong mana dah kebasu right dah kebasu pen siau tenat upoi dia kenika nam ke buram jong nangalai ilai ya cito api makasin ngaduk mentaro bong presiden bong Salman pengidot terpen ngam solong syu ben peni terpen seperti keram siram ni ulanyon sabang ni ulanyon una national approach mulanya tengahkan ini keba tiap-tiap masuk keren bunyan nama ka polisi jam keregenyan ini kena cai tilong kum tinong aklum tilong kum tinong abye tilong kum ti syukida ngalong wayu bolalong sikira tek banyak dah yakin nong ni cepat congi na kacing tong tongka jong kata kongres hak kata apa hendak ke maksud hendak ustaz selamat top Dimamut kena ketinggian sentrali kampo isu shano Mr. President of the Unity Chairman coba lagi hadir pilih pulang way ubawan sakmat lengba tunga ngakran baik banyak tip bak tidak pendiang kebaikan ini dia dosa bergamlang nak kebataban penklaim yang kisah terakhir hak negeri
Jom. Bahkan begini keren has kebun peta. Manusia itu waktu ngaton beli itu bisa. Ma bring lu hak cakap pun kain kena ya kan? Rugi pun ban hatu bom long su. Jangan bom long su. Ini dalam lo kacang ke parti. Saat mau bring lu, ini aku menyam kau. Kau bahabar bela teman baru. Ngateli, saya kena ya simti mama. Kini dia tenrak para mati. Apa dia tak? Saya cimut, but mayor ya kalau punya syong mahal, but ini dah. Bangiwat longkat pelang. Nomor ngaruh ke bagi sini ngalakan tek. Dia tabak bibi bentok. Baliknya trailan bat kongres hantu pengasul pemben sini kecil. Tambah bibi bentok. Kemudian ini wisest politician. Hari ini kabulan gue. Lah, dia kabur betul. Akaba uhap pencai-cai. Nampak kata kapor ke Isyak nila day ban penjaj menjadi state. Dan ray yang something wrong somewhere take place amongst the regional leaders. Kat bahadu bibirin dong. Uhap ban ai di kecing tau. So governor lengkap ban nyawat kia beli banyak kesannya ka kongres. Andi kemarin tak hantu polai bukan dikah cincau sentai subhanallah ngasih pembansia itu ngang kembali jam lengkap baru pak korban sing amri jongka maukah nyetai Islam hadir kesawan yang kedua sultan pasien rai but hakasnam syajar kina ispa rapo ni sayo menyebut raga waika kenhun kebantet kebensong ya kisan trai jeng pada kata kepon kata kenhun kata lebalong kata kata ke Meghalaya ada di sana ha keba iba bibirin do ulong chairman ngau presiden jong ke PDIC ngalong ko chairman bat kum juru presiden jong ka HPP ulong ko chairman dai hakani ka por nomor kan ke cingla ton por joko kongres ke bapim masyu batik badai hakata ka por bingyo pan syakmat palong tap palong dai ban trailang kawai ka por kumba lada rai minta kawan hak dul congkani rai kebanginya rai hak ni sini kumbala pen benar da u secretary jongka arti rai ke ba nang le ni jika song ni rai yang tepo ying amri hospital kembali ni rai long ke tolong ni dai ba ai ko komitmen bangin kon ban penjang je ke burong jong kecai bendriu akan kersteng jong di sen liulu bat balak kedup yaki akan kersteng jong ke Meghalaya Federation bat ngalong uwe ubala komit bat ngalai syakineki nung yang kerja baju ini makin dalam kelap putih bangin pencok yang kena rai jom